Salibonani, ngiyabonga ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba zonke ezimnandi ukuthi libe kwazi konke lokhu okwenzakalayo elizweni lethu. Endabeni kaSenzo Meyiwa loKelly Khumalo, uwitness uTumelo Madlala uthi isibhamu lesi esasetshenziswayo ukubulala uSenzo Meyiwa sasilokuliviri elincane. Abakwaziyo bathi wayekhuluma ngesibhamu esithiwa yi-revolver. Isibhamu lesi silokuyinto yokubhodisa. Okumangazayo yikuthi ecourt isibhamu esaphumayo yi-pistol. I-pistol le-revolver yizibhamu ezibili ezitshiyeneyo kakhulu. UGininda owathatha isibhamu eCleveland Police Station uthi isikhwama esasilesibhamu sasivulekile kancane, okutshengiselayo ukuthi isibhamu lesi kwakungaba lo muntu owasitshintshayo. I-defense yona icabangela ukuthi isibhamu singabe satshintshwa ngabantu ababephakathi lapho e-police station. UGininda laye wahamba lesibhamu lesi endlini ephambanisa i-procedure yamapholisa. Lokhu kwenzeke ukuthi amapholisa engazwisisi ukuthi laye ulesandla yini ekutshintsheni kwesibhamu lesi. Yinko-ke ukuphela kwevideo leyi, melela enye elandelayo, and don't forget to hit the subscribe button.